Sanibona. Niyazi ukuthi yini enye edala ukuthi umuntu othile ohamba ngemoto akudlule angakulift. Okokuqala nje 1 zindaba. Abantu mabaliftile bayayithanda indaba. Babuka nokuthi ubuhamba nobani. Ehle lapho umuntu useyoxoxa indaba. Hayi usibanibani kanti uyathandana naleya ngane lapha. Usibanibani nosibani bayathandana yini? Hayi ngiyakwazi ukubona abantu abathandanayo mina. Ngiyakwazi ukubona izinto. Kade ebengiliftile lapha hayi bubona nje mfethu ukuthi hayi laba bayajola nje bayathandana. Into yokuqala lenza ukuthi umuntu athi awuthi ngihambe ngoba lo angifuna abambe indaba zethu. Number 2 imood yami uthola ukuthi angikho kahle enhlizweni. Khona into engangiphethe kahle. Njengoba ngihamba ngemoto nje ilanga lishisa ngivule ne-aircon ngizomela wena usemudini right happy. Uzothi uyangena la emotweni ha kunjani mkhwanazi hey yaphila mfo hey yazabantu kamnandi le moto yakho hey sesifile ukushisa ngaphandle angikho mina emotini. Ngizothi mangasahleki kube ngazathi nje angithanda ukukulift. Uzothi mawuswehla usuxoxela abantu usuthi hey ade ngiketsheze umkhwanazi lapha hey into ehlile mfethu uzuyofika ubona ukuthi ungigibeze ngathandi. Kade akusikho lokho ade ngingekho emotini right. Okunye kwesithathu izindaba futhi ade ngisukela kugobela nami ade ngisenyangeni ngicabile ngicabe nje yonke indawo la ngicabila ngafaka umuthi kodwa ngiyakulifta ngoba unjani umuntu wangakithi ngiyakulifta ngoba unjani umkhaya wami. Kodwa masuwehla wena uzokwehla nazo zonke indaba zami lezi. Hey ade ngiliftwe le yandoda inhlanga imanzi uyabona nje abantu lokuthi sithina silele lapha abantu bathakatha bukhoma hey lo muntu ubopha nje bezimanzi angudlule ukuze ukugcaba kwami kungagcinise kwaziwa uyiwo wonke umuntu okhona. Ezinye izinto enjani lezi gcina sezinjani senza ukuthi umuntu angakulift. Number 4 sikhona sinezinto esizenzayo impilo esiyiphilayo. Ngibamba uma wengane lapha ephutheni ngiyamthanda ngiyakhala ukuthi ungalile ngiyakhala ukuthi ngimbambe nendoda kuningi nje. Ngesikhathi ngikhala bese ngiyakulifta wena uzothi ungena nje hawukwenzani bafu ngathi uyakhala nje sefuna ngokuchazela ukuthi mfowethu lapha sengibambe umama wengane lapha red handed embedeni. Mangithi red handed njalo bafowethu naqala ngake ngasho angibhedi akushiwo ukuthi right handed kuthiwa red handed isuke lapho leyo nto leyo isukela ngesikhathi umuntu ebanjwa kade ebulala umuntu izandla zibomvu suke ebanjwe njani lo muntu red handed lokuthi ukubanjwa oqotsheni. So ngixoxela wena ke nami ngithe ngena lapha ngafica uma wengane zami indoda imqhoqhobela. So nje inhliziyo yami ibhlungu ngiphatheke kabi. Ngikathi wehla wena siwehla lezi ndaba. Hey mfowethu uhlala indoda iyakhala mfowethu. Hey uyabona umuntu mamthanda yakhala indoda. Yini? Hey bamba usifazane efebe. Suthatha lezi ndaba ke manje usuyitshela bonke abantu ukuthi mina noma wengane yami sisenkingeni noma wengane yami unjani kade kulelwe naye. So ezinye izinto lezi ezenza ukuthi umuntu avela kushiye nje hayi angamthathi sibanibani. Kodwa wena ngeke uzubone ngoba wazi ukuthi uyashiywa. Ngeke uzubone ukuthi sikhona isizathu futhi ngeke ngikwazi ukumisa imoto ngithi hey mfowethu ngeke ngikwazi hamba nawe ngiyakhala. Ngeke ngikwazi futhi ukuma nawe ngithi ngeke nguthathe mfowethu ngoba ngicabile. Yabo khona namanye instructions ithola ukuthi uthe ugobela wami nje ngize ngiyongena ekhaya hambe ngiqonde ngibheka. So ezinye izinto lezi ungathi umuntu masuhlangana naye sothi njalo akagibezane uvele kudlule nje umuntu nanokuthi phela nawe ilift ithathe njenge lift kodwa ungagcina usunenzondo ngomuntu ukuthi akagibezi egcineni imoto eyakhe. Nanokuthi kukhona futhi umuntu umthola ukuthi akagibezeki ngani qondana naye njalo zonke izinsuku wena usaqonda manje noma uyakumaka noma uyagada noma uyakulunguza ukuthi usuyaphuma imgcina ubonta lo muntu why njalo mangiphuma nangu lo muntu. So awuthi ngimdlule namhlanje. So ezinye izinto ke yize idala ukuthi abantu angakulift umuntu mhlawumbe izinto ayilayishile emotweni. Mhlawumbe uthi nje akaziyo ukuthi uyaphuza uyishayela nje idampi lakhe. Akushiyele nje ukuthi umuntu uvule idampi akushiye nje ngoba uzohamba nokhuluma iyaphuza le ndoda. Hlala uthi iyaphuza le ndoda. Ibona nje ngqo iyaphuza le ndoda. Abanye izinkulumo abayishoyo umuntu esegibela imoto esekubuza ukuthi wakuthenga ngamalini nje lokho kukhokha malini nje lokho
hey ke ngiyitholele nje nami ongaka yazi ngiyifuna umfana wami yabo esho imoto yakho athi uyicabangela umfana wakhe. So ezinye izinto lezi eziqeda uthando bona umuntu abantu benishiya nje izindaba kakhulukazi nje zobona umuntu ephethe imithi ecabile ebusweni eshaya inhlanga umuntu wesifazane ahamba nayo abayifihle ethi bayajola wena usuhamba ukhuluma izinto ayilayishile ukuphuza nani khona umuntu phela izinto zakhe uthothi uyenzela nje private uyayishayela nje leyo dampi kodwa akekho ngekazi usubatshela akumbambe nje ngqo yashibiza leya ndoda so nisalela lokho. Siyabingelelana nzalo, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu Umkhosi ey'ngane zakwethu-ke lana-ke uMkhwanazi uNkwali yenkosi ukhuluma indaba enkulu, indaba yokulifta umuntu emotweni omaziyo. Uthi kungangcono uma ugitsheliswe emotweni uzithulele nje ungaloke ukhuluma izinto eziningi. Mina-ke nawe bengathanda sihlangana laphayana kwi-comment section sizovula ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.